Masain zavai lali so Krista mingin chibai kabuk chewa helai kan headquarters kaltanga pathian na thote kan khiat fo awang le hereng theya akhomai na kan changhi kan long tak zeta tin voina ami mal taka kami ngai lote engem masa in local khoma lomom kati tak zeta nichena soitawam khan program nei chunzom turazin kanilaya helai huna hun lomom tak pathianin minan peya pautute kaltlang du sakna ka chana wangin lom thu ka soibok ani pathian thu kan chiaranga kan soi chunzom don nia kolosa bungthum chang khatle chang leina chu ti chuan Krista ne na kai thoin in om ve to chuan chung lam pathian ding lama thu Krista om na a thil om te chu zong ro chung lama thil oma te chuan in rilru ngat tlap ro leya thil oma te chuan ngat lovin pathianin athu kan zatan mal som ro se amen voina pathian thu cha kan zawai tana soitura pathian ina min pe tunlai kanuna min lua khat em tu thu cha chu chung lama thil oma te chuan in ril ru ngat tlap ro leya thil oma te chuan ngat lovin chung lama thil oma te chuan in ril ru ngat tlap ro Rilru Innghahna di thupui mangin voina pathian thucha kan zinga soi kaduani miro pui pathian miro pui te khove an chua sana address in sonta ni ti te point pathian miro pui Billy Graham ngai point asoya kan address hi kan thinia a in son ti the ani rualin ring tu kan ni chuan kan pian thar ni in kan address permanent address ai thak nga tok pani voina hian chu he ka thu cha soi turina Innghahna ni thaka lal isua Krista ringa isua chu mi chandam tu ani ka eng kimani keipo ata kani tia rin na mo te mga lal isua Krista nei tu ring tu kan ni chia hian kan nun pum pui hi van lam thil alo ni nga cho kani pathian lam thil fek alo ni to ari he pathian thu ta ke kan create apoi mo lein karia kan unaw pa aming chu kan soilo mayanga rilro khoi hlea ama hi Manipur University professor ania ti chuan PhD te heta Guwahati University atangin a zova avaiwa te po so frika tin ni kumlam khan dam lo na ening mo khan nei tan chowa kan anu pui te kal taka kan in khria da wangin rei tu ni kuma kan in koma nun chung chang te lal iswa om sia te kan an zira aril ro khoi ngangane pathian in na thoka anu pui na min khil dan chuan anu rei lova kan in kom nu rei lova lali swa ne na anu na ahla na tia chumi nu atang chuan in min ron phone zep thina WhatsApp message a te thin eng mo mi ron zot ve kan in kom thi ti chuan in tle man dam lo de uleka ti chuan kan an tong tai pui pathian ti dam na chang kan tia kan an lom pui em ma ama po a fit chowa ti chuanin motor thar te leya noi li a pe atla noi sari pe bel to installment in ala professor ve na cho po kan ti puya thakhat po motor ala khang ban lova karkal ta khan athi thota fa pa ana ya fanu wa nei poka ril ro khoi ma ti chuanin kanan in tong chowa anu pui le fa te ne a fa ten an soi chu anu pui le fa nau ten an soi chu kan lom per na chu kum khat chunga ka pa nung chang kan ena
kapa chezia kan ena lal i swa ne na anung pathian thu ne na anung kan hu hian kan nun min khoi beren ti ne voina hian unau teu eng chen nge khovela kan ladama kan soi thei mia lo voina helai pathian thu cha kan ngai kha atang kha na chiang em a lal i swa Christan ne na kai thoa om kan ni ve to chuan atiane in ve to em i swa chu kan mal thi tira kan mal tho tir ngot thira lal i swa Christan ne na kai thoin ka om ve to ani tiarin na iti the yani chuan chu kan nun Innghahna in kha theng na bul pui tak tak ani to a kan na tho te cho in ang lo mai thei kan thil ti te in ang kher lo mai thei pathian in min da na zon po in ang vek lovang nima sala kan nun pum puya thu nei tu chu lali swa Krista lo ni to a leya omma ila leya mi kan ni to lova van lam mi kan ni to lal pa fa kelom ro se awa thamwan thap te lu em ti chuan in chu tian ni si chuan pathian thu chuan a soi khazela chu tiang ani chuan pathian ding lama thu Krista om na thil om te chu zong ro ati chuan in enge ni om sia kan rilru kan pe na tur kan rilru na azon tur kan ngai tua na su thek na tur khata na chiang em a chuwang in voinia unau teu mi piang thar kan ni to chuan van lam mi pathian lam mi van permanent address nei kan ni to awangin kan ngai tua na tha tang lamangai khovel mi te ang kan ni to reng lo khovela kan dam chan hi thil nei ro pui le enge mo ro pui te wa om hi kan dam chan ani to lo lali swa Krista zara van lam mi kan ni to awangin van lam ai o khovela cheng kan ni to zo ani hallelujah van lam ai o ani ti khetla kan ai o a hi ane lo le he ro pui ka ti the thu thung lui le thu thung thar in kha dang lam na adang lam em na po thil pani ka han soilan ka dawa thu thung lui a phe chon zong nei ka thu puan ngai poi mo lo thei puan ni lo a chan chu pathian mi te khan zia ka chia tu ran nei ve vak lo chuan in orally phemi ka nge ya pathian thu dong tu ten mi pui ne na an soi chong thin an oi po ngai soi po soi reng po ka pathian ni ma sala to na chuan thu thong thara chuan pathian khongai na zara zo nei thu puan a bo ve ke ka ti na lam ani lo kan ma mo zong chu mitin chia thein pathian in a thu zia kin min pe to ko ka nei mamo tlak sam na tu omen ka helo ring tu kan ni chuan kan chunga ama a chen boxia a chunga kan oma kan chunga ama omani ador le thu thung lui le thu thung thar dang lam le na pakhat han soi ka ruwa thu thung lui a phe chuan tharau thiang lemin a chen chin reng mialo the Holy Spirit of God did not dwell in them a chen chin reng lo amamo dana zirzelin pathian tharau thian rom pui thin nima sala thu thung thara ro chuan lali swa Krista thina le thona ring tu kan ni zara pathian tharau le kan tharau in zum to le chuan rom bung ria cha som panga som proka chuan chu tharau thian ni ma wangen pathian chu ka pa kan ti thei ta le lal pa ke rom ro se tharau dil do ngai lo pe ini to na ka rin na in nun pui ma che he kan combo na lian tak che khan nin ga hia chowangin kan ni nai avan lu te lu le van lam mi kan ni mi khwal kan ni kan an ti sa thia ma ya ne reng lo kan chunga che ka kan pia kan pathian nge chu tharau thiang ni pathian chu kan chunga che nga ni chuan khovel mi kan ni to lo hrim ini na kha chiang la ingai tua en tha ve ma ya know who you are. The way you think will be changed.
kan ni na ro pui de mai vai ne chu thu ma hua ya ka soi do chu yang ni si chuan kan som tur kan Rilru Innghahna tur Bible na min zir tir thil panga soi ka tom ka Rilru ma se pakhat chia ka soi yang vai na ani le van lam thil chu enge pathian Rilru pathian ina angai poimo ber chu enge ni ta ti lai te vai ne hen soi ka do o nau teu van lam ai kan o to a pathian kharau thiang lim ke ma nia a chenga eng tik lai point kan mamo chu Krista Isu a pekin kan om to a thuta ka pekin kan om to kan nei to a chu rin na in kan mamo na ang zel kan hang mai jok tu ra nia benga noi som nei si hian noi khat puk turin kan kwal fak la mo lan ti perang chu ko vela mani benga om reng noi som om reng noi khat lek mamo a kom thang pa zu tlo la khongai takin de su ti do la i mo le mi te min tia benga noi som ka nei chon noi khat ka mamo na a chon ka va ka langa benga kala dan tur chu soi ka mangai lo ka nei sa nya va ka bang mai tu ra ni kan mamo tin reng van lam mal som na tin reng chu efisi bung khacha khata changa chang tum lali swa Krista pegin kanum to ne fa ba iswa Krista po a thona min pe tu chuan kan mamo eng kim po a thona min pe te lo mi larpaf ke nom ro se pe vek kan ni to zo ma chu ye le in tur thua sille fen chung changa ring lo mi te angin lum kham su arang le fel la chu song masala chung chu it will be added unto you bel bel cha in izota ke ni chu abel tur zo kan song vaka vishal market ate zukale abonas tur ring chu boi puila ama satur le box lo chon mo milti le mot boka vaina khovela kan om hi ei zong turin kan om lo pathian ramtan kan nung zo ga ne aramtan kan nun chon kan ei tur min pe tu tur chu pathian zo ga ne hallelujah thili chiang ga ne pathian thua chuan chuan in vainia hian ani le enge kan zon tur taka chu pakhat te soi ka do lali suwa Krista Rilru omre pathian Rilru ina ngai poimo ber chu enge chung kwa kanin ang lovang vaina unaw somom te kanoma pani patung nei te po kan oma chung ko zinga po kan unaw tu emo chu in lama po mang lem lova ke ma boy khak de lek cho ai huna po e velo chung in khom na tel velo te chu nu le pa za na mut ti tui lo tu ni tla unaw da unaw tu hian an cha tha pa khatu le thiro se an tingai nu le pa ka pe ngai mi alo mi in khang khang trong cha ya te min som ve thi ai una paru kan ma pakhat chu a chen ko la va thi lo me ro se me thi bu no e mai min trong tai sa wa thi the la de min na tinga ai mi alo afa te tha paru zinga panga tha kan lom lo ni lo nu le pa an lom lu to ni ma sa nu le pa cho e ti tui lo nu le pa e lo le chung te mu le the lo va siam tu chu a bau pa ka kha ni tla kheleng chu om thadu lo te po an ni mai the khian lo na awanga bo te po an ne ya chu nu le pa nu na atla na tla chu nu le pa te vei per vaina hian van lama enge kan la bua question zona lien ta ne van lama enge kan la bua nakina khovel kan chua sananga nichin loga po kan soya kan chen pa chona motor thalu tuk mai ang aneya chu ni mina po infa la tagin englo khen chura chan pur sumo counter khen anu pui chum in khak tir nge na khal anom ra ap that takan ni ma sana tu na chon lo the lo vin tong tai mai angai tu ma pa ber om to si lo ta ka chuanin a thok pui office mi ten an chang du angem motor kan khal thiam si lo ka fa la no pang box se a pa ber bo ra chon motor keng thei mi alo in le lo po an nei an in te chu tham lo to an same an so zo lo le nga pakhat ma ken thei om lo van lam kan thlen hona enge kan lamuang. What are the things that last eternity? Call of tatuan till day chu enge van lam in an ngai poimo per chu enge vainia lali suwa Krista thusoi lukabung som pakwa chang soma chuan baute zonga chandam turin kalau kalani ati ni larpaf ke nom rose mi baute a baulo te athu oya ama faka omte khamin lom lo ni lo min lom lu to athina ri mani mi alo
alom lo po ani lo ni masala alom makim tat lo fate una paruk zinga panga nule pa thuoya kan oma cho tui ta kan nei lai kha nule pa lom lo ani lo an lom lu to ni masa an lom makim tat lo a chan chu pa khada bo ta lo venia hiam pathian rilru van lama tama khovela ron en hiam lali so Christian athisen alei bua cho nam tin chitin mitin ta na nia venia hiam cho pathian ina khovel a enda na nia tu ma khiar loven mitin nam tin chitin tong tin te tarlali soan anun na lana pathian ina fapane chun na pea anile chung mi te chon venia chu pathian khomai na chu an chang ve toy venia chu milam kan rilru om se apoi moin ka ria lalpa man min som ro ti chon ka te lalpa man som na tu nai phe chu man som na po kan te lalpa min bless sa kan an tia sa to mi kan an mix ka chu tu na po kan por le to ni chu por ti aya mix te kan mang to lalpa blessing min an bless sa kan tia min man min som na ti ve mai tur kan ne emponi se kan ka thir kal phumani chauta zela kan pom nuai feka vainia keini pathian kan faka ma chibai kan bu hian alom lo ani lo pathian rilru ka ber tu chu chan chin tha voi kan ma na phengai lo ten ni chu kan rilru alian ber se poi moi ka dia khofela ka dam chan chu eng kim hi pathian lam thilani to wangin ka thil tia piang hian midang te Christian hena a khwei do ne ti hi kan rilru lo khat ber tu ni ro se rilru enge lo khat bera in ka sa chenon pai nai moi ro se ani chong lia sa ke chu chong ro lap nai that is pride chu cha pau na lo ani chan hai mar bun na de ke cha hai na ta ka tia ani biak en chu pulpin noi ni manane ke ni chu noi li han ti ringot te van lam a theng tak do ne vaina in kan sadona ni pon hemi in a chang aron mutu te i swa mu ve ro se ti kha kan ni sam na om to ro se in kan salawang ka ti mialo ma kan thok lawang ka ti lo thung ringota donation kon ringota va kuala ei song tu ri min te lo thok tur pon min ti chawa chon na chu kan thok te me va kan thok lawang ani lo ni ma sala min tho tir tu kha ei zon na na ni to lo kan na tho na mun te na ka thil ti khan min i swa mu ve ro se khenai lo ten i swa khe ve ro se i chong ten piam thar ve ke i una ten na chandam na an nei vek to em ifar itu te mama mami boya boyi kan don em te khan lali swa an nei kini mizoram ma chu Christian ram kan ne ba chu lom chu ka soi thui lo ba voina to berata na ka soi o war do zo ka chu voinia khove pum pui kan en chuan aril runa tha khop mai kini te pho ke ma ni le ke ma ni a chu kan invite on alom ni ma sala pathian ril ro kim thak lo en tir na kan soi ane to na kan rila trama thing pui ron sem se kan nau te hoven tlar masa apu hamen ke ni hamen an sem phatura chon kan ngaya do sa na thu kan ya wangin chakan lo emian me la ril lo tambo tian ron sem helai ve lan khenga adang ni la chang mi alo kan ril lo tambo ne kan ei zo feka kha min don penore kan ei zo ve kan tia chun som lo tan ron le avoid ni na min ron penon le ti chong ril lo tambo kan ei zo le an vakal le khem thui le the lo kan ei zo le ni min ron peru kan tem ka kan dil nom le min ron penon le affair ne Klaron dunga mi in voi khat ma e main klar ma mi ten voi thum kan do non affair lowang pathian rilru pathian na ngai poi mo em chu chan chin thai mi zong zong ni rose a khoi nei mi tin in chang rose I huat ber nam po khan mu rose I musik ber nam te po khan lali so khoi na chang rose ti chu pathian rilru lien ber ni Venia unau teu ke nin voi thum voi li kan do non se lai te hia voi khat ma la do lo anom si chon affair lova 2011 census kan en chon puak te na ke zo kare tu nai update sani song pakhat anga phe chon India that's officially 2.3 percent chawani Christian chu
tu na hen za tak nian mo mythology chen khat chuan pali te po panga te po an ti mai thei eng po lo ni ro se ai nga po ni se 10% po kan khen phalo ani chu za asom po India Christian kan la ni tlak lo za asom kwa le som kwa ya tam te chu voi khat ma la do ngai lo van ni chung te chu Rilru ka per tu ni ve ro se in Rilru khovel thila ni lo vin van lam thila in Rilru ngat khat ro wa ti ni nakina chon kan mole tur chu chung te chuan ne ya voi nia unau te rampon ha thok te po in la ma chan chin thala khen thelo na Muslim rama te official ta missionary kal thelo na rama business apa kal thei te po lal pa min pe tam se ka vati te lul en I thok pui te lali swa na mu se la lali swa Krista chan chin tha voi khat ma la khengai lo te hian kan Rilru min lo khat fek ro se kan ngai to na lo khat fek ro se chu ko khan kan in ti chak to na ngai na po ani chu hetia training kan impact to na ngai chin na po ani chu mi pathian ngai to pathian na angai poimo ber voi khat ma la khevelo te chato na bol len tur te an bo velo na tura pathian rama khoi lo khoi khom turin voi nia hian kan Rilru pathivan lam thila ik na tako chu voi na khovela kan dam chan dik tak ane engkim kan ti hian lali swa Krista ro puina le midang te Krista ne na khoi tur zong in Rilru iputla tam o chu chatuana kan mu zel tur chuani lalpa fakinom rose chu tiang tan chu in petla tam o yala voi na kan fa te kan nau te po lekha kan zirani point eng na kan thokani pon lalpa minda na mun pianga chu tiang Rilru nei chuan ipen se lang o ingai tua na te Rilru te khati thar lela lalpa tan kani van lam mi kani khovel mun tina chan chin tha lakhenai lo ten an khiat ve the na tura ke nin don sek ni lovin an khiat ve the na tura chuak turin in pe thawangu pathian na thugan satan mal som ro se amen